Intombazane kaMahaqe yahaqa amadoda kwaze kwasengalela ubuthongo. Inkunzi beyijikela abakwadaka uDunusi seqamlingwana blilo basephezugogodo washunqela abasekhaya konina kuhamu osongololo sibunubunu livinjwa ngapha liphula kundlele ngapha lovinjwe ngapha liphula kundlele ngaphi sihlonono esikhalela amabhune endlebeni kwaze kwaso Foster bethintitha kuvuma ingwavuma mambuko obukhosi bokazulesha ukumgxavuna sitha zaguqa semnyundele kabi isizwe sesivumile semvume ekubhejane ephuma esiqiwini besho kumphuco okungokwakhe ma 2000 abhemakholwe evikela ubukhosi bukaZulu indlula mithi kaNdaba mchithi wamampunga njengamanzi senobuthi izibi izitha zobukhosi mshaywe cilongo likaZulu usibize enyokeni esibayeni savuma wasibize emabhida savuma chonye uphaphele gwalagwala indlula mithi kaNdaba anqiyasa amankentshane zintathi indlovu sivunya uDesmond Tutu Tatu Madiba sila ubhejane ephuma esiqiwini uyathokoza ngawe incitha buchopho kamnyamana kangqengelele zinyene likamagogo kaDinizulu limele iqiniso wazi wayosithela Kosesebantwini nawo umncinyane emahlabathini ndonga zaseFortress imumathe zakudedela usuhlobe ngemnyezane qhelisa obandlululo ongenabandlululo shenge sokalisa mnyamana kangqengelele phungashe sodiya mnandi kamondi wena wadliwa zindlovukazi zamlobolela nina zinyawo ezimahele naganisa izintombi nanganye nangambili lala kahle indaba ezithe ibinda iqhawa liqedwa ngilapha ngamagama ngenkondlo ngiyabethela mubhede ngiyatingela Inqanawe yangampela